Yang kay panipon malenwa na rakso kon peyu wang kisanan kan kolukan konan alang konan kanyay ko wang chororang sabon na chain kapna kamyang kapna speaker and legislature sound kapung labalabakan nan kanyang siya momot sa government o chon pon peyu sak pechawan luka kuran karasam na sabon na chain ng ramos. Ngayon sa Nicolas, magang pechuan kalale kukurakan, ang tapan sa palmachay, rongan ramos. O yan cara lakin sa palmachay rongkan, iran men kay matang and lilang way yung sab, karyaw, men katasa mepit ka kain sila kabin sa leta sa mga COVID sa tuwaw, kasilo, empasadaran mo inyuwas na mo inapasang pechuan parak, lukop na huwag matalaniyom o katayo sa palmachay ran masanlangan ponpe. Rong sang kolonya huwag ponpe, yapsan kapna o ponpe COVID sa 12 task force pachang kantang rason mao. May sa karako huwag may railakan ni sa ilaktor ni September sa kwano, riyakat riyay sa kayo may walyakan liman. Kasawan COVID sa 12 yang yer. Ni kaisuan ran yay September yay sa silur ya katnya isa kayo o kasaleta memer yaman chungalen ko positive SARS COVID-2 virus mekin kareta COVID sa tuwa. Yang ara meyang kausan pananane operanan memekan yang kosong COVID sa tuwa waj o negative. Nintuan kasantin parara kanan so mawat haramas nyaman pukat katoror lang na isolation o Irain Musliman me chungalan ke negative ko kausan pananani para kasaute tes abuyawiyan ran umore ye ni September ye saktayo ya katnya sakeo o kasaletan mer nyaman me positive ko negative ang SARS-CoV-2 te socho anike masoj. When yamen pararang irapan soma COVID sa tuang aramas me sa ilaktor yaman waj o irain me koran banakan tan perspechanan wasan kachoror lan somaw isolation nan takochuk lel rani saktayo. Pani bukas pachaman pa kuweng sakay sapalman kita chumalen kubur malaylay o kacaman kiyang chonwe yung saktaratan yawe puen kachkala alalta o taufasam and COVID saktuwa. Makong saikin siya kanagala to kan sila COVID saktuwa kalangan kachla tabachola wale ang saumatang. Kunong yaman sa koros ni pum makalakan may ang aki kamakalban wasakan na ramaskin kalaktoken Hobson kapna Tubog sa tatatakan parorokan sang kanyan kantan rason mao o COVID sa 12 emergency task force puen kolokon katasakan sang kanyan paroron COVID sa 12 kalangan o COVID sa 12 respond team siluriang sero silisang 805 siluriang sero silisang 105 sa kriyaw o COVID sa 12 hotline ni telepon siluriang sero silisa kayo sa ritual namnya kay nama kalalapak o iran sa wewe. Kariyawan sa palmachay rangan ranwat paninakin pechawan na panito kay sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwa. Men pechawan sa marangway pakan may rela ramasakan makakaryang kochki. Te pechawan na to kay sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwa. Sang taray sa kwalong pachawatawan pilpachawan sansan. May ray niya kan nalisayan sa tsukak niyang kochki. Te pachawan na to kay sila silwaj. To kay sila kami sa leta sa mga COVID sa 12. Pachawata publical palpanyan manunian ponpe yon dispensary and kolonya. Panian publical kan pachawan rachtak lakwalong naman sang leklak limang ni sauchuk sang niyot lenyalan. Karos naman niyang kach kita pachawanan le tokain sila kapin sa leta sa mga COVID sa 12
Tananane o te tataropa mo ng toka pan pachota. Toka insilasin kami insalet so mga COVID isap tuwawat kanuyang nipa o pilpachawan. Sansan naranwat kajay sa palman koy. Uniyan silasin riyaw ay motor na vaccine o Johnson & Johnson. Ang motor na vaccine kan pachota pakriyaw ng rairan rano ay sa palunan kuma o Johnson & Johnson kan pachota pakeuja. Sang nakawitan pa niyan US Central for Disease Control, uniyan silasin kapinsalet sa umawat. Pachpachan percent tuwaisak tayo ponchew. Nan robot na kanpachota sang panyan Tonpei State Vaccine Administration kasalita meneneta ni September yan sa Surya katriyan sa kayo. Iray na naman sa Tonpei kan no kachkiyar tapachamaner to kan silasin. En kapinsaleta sa mga COVID isap tuwaw. Moderna kanyang Dr. Primary Dose Raya Mas nandimakot one of kubak Suliman may percent isisak limaw karyawan Dr. Second Dose iray laramas nan riyab kulimaw ko naman may percent paisak tuwaw o iray lakan me kachkiyar tabachawaner to kan sila Johnson & Johnson o Moderna iray laramas nan silakat wanap ko walyakan mo naman may percent wana isak wano. Na robot wat pilkasaleta percent na naramasakan na newewekan and Tonpei makachkiyar tabachawaner to kan sila silwach Wayne matananim pachpachoyan na percent wana isak kayo Wayne percent wana isisak wano Wayne nat percent wana isak payo Wayne kolona percent wana isak payo Wayne sakas percent Wanay saksu, wain kuchi percent, wanay saksulu o outer island kanan Tonpei percent, riyay sakwalo. Ranwat Tonpei kachin sapanman kuniyan Moderna, kutlimap kuye o uniyan Johnson & Johnson paki sisa. Luwan sapanman chayrongan ranwat, hempasadaran wain US kachuan parat, lukop nan wain matanganim, Panian rong nan sapal macay retyon Tonpei pachawana netyan rong makasalita men pasatanan wen US nan wen nebasa men pasadar Carmen G. Cantor pachawan parak MTA masisaw lukot machip talapay o aparak organization lukot nan wen matalanim. Me pachawan kawit organization tapuin watye Mr. Patterson Shet me pil pachawan wiya Haman Almenaya U.S. Department and State International Visitors Leadership Program. MTA Organization was pachawan uyawi kita kausap te wasan kausan limang nangoy matalanim o metwed niyang apali panyan food security apal pan wasan kausan nakan o apal pan paliaset o sangan sa wasaykan nagangkak niyang kairata apal pan wain madalani. Nintwenta na sansal me organization was pil pachanganalat nga rew sawas me pachpachan ni chala. Silinan sawas takran was pachosang airwave organization non-profit company me pachanan mo in United States. O kain saklan sa palmachayrongan ranwat yairan masanlangan Tonpei. Ulal man pachpachan ni Pete 3.2 laklimang minutes yay sa kriyang ni Maysang ngalangan pan pachpachan ni PJ 0.5 minutes paisak tuwang min sa uchiko lal pan pachpachan ni PJ 0.2 minute may sak tuwang nipong. Rano chang pan pachpachanan pungan palimasa o paliyatong ni nati isak lele isak limang. Iloklikin tayo na pan pachpachan ni PJ lal tayo pan tabakin o pan kakmiyang marmarakan kachaw. Niyasin Len niya lamang pan pachpachanan pungan pali ay ropal masa ni nate isak lele isak limang. Iloklikin tayo na pan pachpachan ni Pitsilu len tayo pan tabokin o pan niya marmarakan kachaw. Niya bang ang pan pachpachanan pungan pali ay ropal masa ni nate isak lele isak limang. Iloklikin tayo na pan pachpachan ni tayo lele limang pan tabokin o pan kak niya marmarakan kachaw. Wan lang ranayan pacha-pacha nito kerwali sak tuaw. Wan lang ranayan pacha-pacha nito kerisi sak limang.
Wan sasongan kacho ng oratinan raya na wari isak tayo. Pech-pecha ni insis 0.8 o wan sasongan kacho ng oratinan isak mangwaj. Pech-pecha ni insis isak riya po jisu. Doon kay nang rasang kachpin kulakono minute riya isak taulin in sauchet. O tan kurang salang kachpin. Kulakono minute isak lima taulin may sangan lakap. May ko yay natsakan, au tagal sa pagmatay rongan ranwaj, kalanganin kumran koras o kasalelyang.